Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda none tariki 15 z'ukwa kane 2024. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi nyungu z'ingenzi zikurikira. RDC uwahoze ari minisitiri arashinjwa kwica umugore we ukomoka muri Madagascar. Nanone kandi turakubwira ko RDC agera kuri 15 bishwe n'inkangu 60 baburirwa irengero. Hanze Afrika turakubwira ko Donald Trump agiye kwitaba urukiko ku cyaha cyo guhonga inda. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugizweho nanjye Jean Harerimana. Nkurikira gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru bikugereho ku gihe. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. RDC wahoze ari minisitiri arashinjwa kwica umugore we ukomoka muri Madagascar. Kuri iki cyumweru tariki 14 Mata 2024 ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwataye muri yombi wahoze ari minisitiri wungirije wa Hydrocarbures ku butegetsi bwa Joseph Kabila Moussa Mondo ukurikiranyweho kwica umugore we ukomoka muri Madagascar. Nk'uko amakuru menshi yabishimangira, uyu muyobozi ukiri muto mu ishyaka ry'abaturage riharanira kwiyubaka na demokarasi PPRD yakubise bunyamaswa umugore we wapfiriye mu bitaro azize ibikomere. Moussa Mondo kugeza ubu ari mu maboko ya polisi mu gihe yategereje gushyikirizwa umucamanza ngo aburanishwe ku cyaha gikomeye akurikiranweho nk'uko bitangazwa na Media Congo Net. Aramutse hamwe n'iki cyaha, Moussa Mondo ashobora guhanishwa igihano kiruta ibindi kubera ubwicanyi bwagambiriwe. Tukiri muri RDC reka tukubwire ko abagera kuri 15 bishwe n'inkangu 60 baburirwa irengero. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC bwatangaje ko inkangu yatewe n'imvura nyinshi yisha abantu 15, abandi bagera kuri 60 baburirwa irengero. N'amakuru yatangajwe ku wa 14 Mata 2024 n'inzego z'ibanze zo mu mujyi wa Idiofa uherereye mu ntara ya Kwilu yo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kongo. Abantu 7 nibo basanzwe ari bazima nyuma y'iyi nkangu yabaye kwa 13 Mata 2024 hafi y'icyambu kiri hafi nanone y'uwo mujyi wa Idiofa. Umuyobozi wo muri ako gace witwa Dede Mupasa yavuze ko hejuru y'icyo cyambu hari umusozi, ati imvura yamaze kugwa bituma wa musozi utenguka. Guverineri w'intara ya Kwilu Felicien Kiwaya yatangaje ko bohereje itsinda ry'ubutabazi mu mpande zose z'aka gace kugira ngo harebwe uko abakiri bazima batabarwa mu maguru mashya. Kiwaya yatangaje ko abo 7 basanzwe ari bazima bajyanwe kwa muganga, icyakora yemeza ko abandi 60 baburi irengero bagishakishwa. Icyakora umwe mu bayobozi b'aka gace yatangaje ko bigoye kumenya umubare nyawo w'ababuze kuko agace kafatwaga nk'isoko ryahuzaga abarobyi baje kugurisha amafi yabo nabo bakagira ibindi nyenerwa bahahiramo. Hanze Afrika reka tukubwire ko uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agiye kwitaba urukiko ku cyaha cyo guhonga indaya. Kuri wa 15 Mata 2024 nibwo biteganyijwe ko bwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye perezida w'igihugu agera imbere y'abacamanza aburana ku byaha akurikiranweho n'inkiko. Uwo ni Donald Trump wabaye perezida wa 45 wa Amerika, aho agomba kuburana ku byaha byo guhonga indaya yitwa Stormy Daniels. Nta mafaranga yahaye iyo ndaya muri 2016 ubwo yiyamamarizaga kuyobora iki gihugu kugira ngo itavuga ayo mabi bakoranye, hanyuma icyizere cy'abaturage kuri we kikayoyoka. Uyu musaza w'imyaka 77 yahaye Stormy Daniels ibihumbi 130 by'amadolari y'Amerika nk'uko indaya yabyigambye. Inatangaza ko yashyikirijwe binyuze ku munyamategeko wa Trump witwa Michael Cohen. Amategeko ateganya ko Trump naramuka hamwe n'ibi byaha ashobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 4. Icyakora abahanga mu by'amategeko bagaragaza ko icyo gihano gishobora gusimbuzwa amafaranga. N'urubanza rushobora gukoma mu nkokora imigambi ya Trump cyane ko rugiye kuba mu bihe byo kwiyamamaza kongera kuyobora iki gihugu, ibintu bishobora gutuma atakarizwa icyizere. Nubwo gutanga amafaranga muri ubu buryo bitari icyaha, ubushinjacyaha bwa Manhattan bugaragaza ko Trump yakoze icyaha agaragaza mu nyandiko z'ubucuruzi ko ayo mafaranga yakoreshejwe mu bindi bintu byemewe n'amategeko. Iki cyaha ni kimwe muri bine Trump akurikiranyweho, ariko bikanateganwa ko ari nacyo azaburanaho mbere y'uko amatora azaba ahanganyemo na Perezida Joe Biden mu Gushyingo 2024. Ni amakuru mwategure kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Nkurikira gukora subscribe, share, like kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikugereho umunsi ku wundi.